Mos ne anyola mowito jogi kendo sayo ke chunyi kamukwe kendo migi hocho kinde magikale matek gi. Wadhi nyime kod weche manyien kamarango kanyo ni ogai mar doho machon David Maraga olando chakruok mano mar twak mare gi jopiny ewi dwaro mare mar laro kata ichung' mar laro komten piny Kenya kochopo yiero mabiro. Maraga ne ochako e kaunti mare ma Nyamira kama ne okwayo oganda makono mondo mi ochikne ite. Kamachielo bende jodongo mago mag Abagusi okwayo oganda mag Abagusi mondo mi onyakue kinde ma ikruok mag yiero maduong' mabiro dhi nyime. Thuru Loyiengo maneno ogai mar doho pachoka David Maraga chako pat jopiny man dalagi Kebiringo e kar chung' od bura ma West Mugirango e kaunti ma Nyamira ewi lek mare mar kawo telo mar piny Kenya. Ma en chakruok mar lalruok ma owacho ni odwa timo e Kenya mangima mar ng'eyo gima jopiny wacho ewi dwaro mare. Huu ndio kama mkutano wa kwanza town hall meeting ya consultation na kujua maoni yenu vile mmekuja hivi. Tumekuwa na mkutano wengine lakini hii ndio ya kwanza na sababu hapa ndio nyumbani. Tutakuwa na ingine kama hii kabla hatujaamua kabisa kusema hii ndio tunafanya na hii ndio mwelekeo wetu na yaani kukuja na manifesto. Maraga omedo lando chung' mare kedo gi mibadhi pachokae kod telo marach ka omiye thuolo mar tayo piny kaka jatend piny Kenya. Fisadi tutaangalia hiyo kwa makini sana. Sababu hiyo ndio inasumbua nchi yetu. Sheria ifuatwe vile wengine wamesema. Mambo ya uchumi iangaliwe. Jotelo mamoko ma otene opake ka giwacho ni ene jatelo manyalo reso piny Kenya kagolo Kenya e bugo mar telo marach kod uchumi. And why are we voting for President Maraga? We are voting for President Maraga because number one, integrity. Nchi wameiba pesa, wamepora pesa kabisa. We want someone ambaye italainisha nchi. Ukweli urongo. Pili, karo ya shule, healthcare imezoroteka. Tunataka mtu ambaye anaweza kaenda lainisha. Tatu, hali ya uchumi nchini Kenya siku hizi 1000 ukiwa nayo nyumbani hata ina pesa, sio pesa. Ukweli tungependa mtu ambaye anaweza kuenda kutunyoshea uchumi ya Kenya. Please proceed knowing that is not a village property. He starts from the village, but I think don't bring him to the village property. Tulo kod koko mag siasa osenenore kinde mokalo kendo Maraga olero ni onge gi lweny kod jotelo mamoko mabende geto laro komno. Mimi sitaki uongozi ya competition kama hiyo ya kusema huyu ni huyu ni huyu ni huyu alafu tuanze kutokanana. That is not my nature. That is not my nature. Hata mtu yeyote akija hapa mumpatie nafasi asungumuse. Si akisungumusa amekulazimisha. Sasa nikitoka hapa nitaenda niseme Nyamira wamenipa mkono. Kamachielo jodongo Abagusi mawuok Kisii kod Nyamira e bwo riwruok mar Mwanyange Tinge Cultural Heritage kwayo jopiny mondo nyakue kinde magitimo ikruok ne yiero maduong' mar 2027. Tumekuja kuleta amani kuanzia mashinani, kuanzia kwa jamii. Watu wanaweza angalia eti Wakisia wako united, mwingine anaongea from left, mwingine from the right. Wakisia wako united kuliko even 10 years ago. Hiyo ndio nataka kuambia eti ukiona Wakisia wanaongea hivyo, they are exercising their democratic right. Kauli ya Maraga na Matiang'i, hiyo ni democratic space. We have enough democratic space. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.